যে 2025-26 যিটো আপোনাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে 1 কোটি টকা বাগান কলেজক প্ৰদান কৰিছিল আৰ্থিক অনুদান। 1 কোটি টকা বাগান পাৰা বাক্সা কলেজক 1 কোটি টকা আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিছিল। সেই 1 কোটি টকাটো আপোনালোকে সেই বাক্সা কলেজৰ পৰা কাটি লৈ গৈছে। তার উত্তর আপনি বাগানপাড়া রাইজক দিয়ক। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव थांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आं नोंसोरजों सावरायलायगोन माखासे पइन्ट्सफोरखौहाय लानानै। जों दिनैनि समावहाय गिबिसिन थारावहाय बिक्रम दैमारिनि सायावहाय जोङो सावरायगोन। नैथियाव प्रमेला रानी बायद'नि सायाव जोङो सावरायगोन। थामथियावहाय जोङो नैबे नटिस बिलाइखौ लानानै जोङो सावरायलायगोन रायजोफोर। लोगोसे आङो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रुबिराज नार्जारिखौबो सरजाबफानाय जागोन, हाग्रामा महिलारिखौबो सरजाबफानाय जागोन। बे समाव रायजोफोर जोङो रायज्लायनोसै बिक्रम दैमारिनि सायावहाय। बिक्रम दैमारिया बुंदों जे थांनाय 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारिनि समाव जेबो दावराव जायाखै, जेबो गोरोन्थि खालामाखै होननानैहाय बिक्रम दैमारिया बुंदों। उदालगुरियावहाय बर'जों बांगालजों माब्लानि समाव दावराव जानाय? कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरब्लानो जाबाय। क'क्राझारावहाय चिरां ओनसोलावहाय सावथालजों बर'जों सोरनि सरखारनि समाव जानाय? कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर। मोखाङाव सि गोसोम गोसोम खाथेनानैहाय एनडिएफबिफोरखौहाय हाग्रा बंग्रा न' होसोबायनाया सोरनि सरखाराव आरो सोरनि पार्टी? नोंथांमोना मोनथियोब्ला कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर। दिनै एसेबां नंखाय मानो बुंदों बिक्रम दैमारि बाहाय? चिरां जिल्लायाव फैनानै गाफ्लाफैनाय, दिनै चिरां जिल्लाया गोग्लैसोनाय जायगा। क'क्राझाराथ' टाउनखा, बेखौहाय क'क्राझारखौहाय हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोरावहाय बेखौहाय फोसाबखादों आरो 2020 मायथाइनि उनावहाय क'क्राझारा बयनिफ्रायबो साबसिन जोंगा मागा फरवे लामा जादों। बेखौहाय रावबो नंखाय बुंनो हाया। दा क'क्राझारखौल' नायगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिया, दतमानि साखाथि फाखाथि गामि ओनसोलखौबो नायबावाखै। अब्ला चिरां जिल्लाखौ बहा नायनो रायजोफोर? बिक्रम दैमारि बायदिया ओरैबायदि थगायसुला, इसोरासो मिथिगौ बिनि गोसोखौ। सासे ख्रिस्टियान मानसि बियो, थगाय हाजासे। संसाराव थांनानै थासान्दि बिक्रम दैमारि नोंथांमोन थगाय, बेसेबां थगायनो हायो थगाय, बेसेबां मोनजादों जा, नाथाय सिमा थायो रायजोफोर। मोनसे सिमा थायो थगायनायनिबो। देख जों नुदों 2012 मायथाइयावहाय उदालगुरियावहाय बांगालजों बर'जों दावराव जानाय। देख जों नुदों 2008 मायथाइयावहाय क'क्राझारावहाय सावथालजों बर'जों नांनाय। अब्ला माखौ थगायखो बिक्रम दैमारि? मेगनजों नुदों मोखाङाव सि खाथेनानै बिएलटिफ्रा एनडिएफबिफोरखौहाय होसोनाय। अब्ला बै समा सोरनि सरखारमोन? बिपिएफनि सरखार नङामोन खोमा। दिनै बेफोर बाथ्रा थार बाथ्राखौहाय बुंनानै होनायनि थाखाय सोरबाया आंखौहाय धुमखिबो होगोन आरो सिगिगोन, मिथिबाय? धुमखि, सिगिनाय आरो मानो दादागिरि होननानैहाय बाथ्रा बुंनाय, बेफोरो बिपिएफनि स्वभाब चरित्रखा, मिथिबाय दा रायजोफोर? नाथाय आं सानदों बेबायदि नंखाय बाथ्रा एसेबां बुंनो नाङा बिक्रम दैमारि। गाबै दुखु फोरमायनाय रन्जन दैमारि सारखौहाय पलिटिक्स लाबोनानैहाय काउन्सिल इलेक्शननि सिगां चिरां जिल्लायावहाय दुखु फोरमायनाय, रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौनि मेथाइ खनज्लायनाय, बेबायदि नंखाय थगायसुला बिक्रम दैमारि होननानैहाय जोङो बयबो सिनायो। ना रायजोफोर? दिनै मानोथो खुगा बेखेवाखै रन्जन दैमारि सारनि सायावहाय? नोंथाङानोथ' बुंदोंमोन, गाबलायनानै बुंदों नोङो रन्जन दैमारि सारखौ बख'यैनि थाखाय। बहाथो? माथो खुगाखौनो बेखेवाखै दिनैनि समावलाय? बेखायनो आं सानदों बिसोरबायदि मूर्ख गोसोनि मानसिखौहाय रायजो राजाफ्रा माबोरै सापर्ट खालामो रायजोफोर? फैसा रानदों, नाय नोंथांमोना बे सावगारिखौ नाय, मिथिगौ नोंथांमोना बे सावगारिखौहाय। दा दसे उनाव आङो बुंगोन बिनि सायावहाय। दानिया जों सावरायगोन प्रमेला रानी बायद'। गैला बैसोआनो,
बुरैबाय अबस्थायानो गैला अब्लाबो दिनैसिमबो बियो गावखौहाय सिख्ला गोरलै बायदि साननानै लानाय जोङो नुनो मोनदों। बुंदों ससियेल मिडियायावहाय जेनाखैमोन फेजेनदोंसो। फेजेनजाखानानै मारैथो जेनाखै जाखो? फेजेननायानोथ' जेननाय दा, जेननायानोथ' फेजेननाय। माबायदि खर'नि मानसि अब्ला नायदो। आजिखालिनि ससियेल मिडियायावहाय दानि जुगनि मानसिफोरखौहाय बेफोरबायदि बुंनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय फुस्लायनो दा सानसे आबै। रिजाइन होनानै थादो, स्रि स्राय बिसौ फिथाइ फिसाज्लाफोरजोंहाय हाबसुनानै स्रि जादो। जा मावबाय बिनो थोबाय, सावदालासै होननानैसो आं सानो रायजोफोर। प्रमिला रानी बायद' जेरै सेवाली महिलारियाबो ओरै एखे। सेवाली महिलारि मेडामाबो बेबो हारसाफोरनि थाखायल'सो खामानि मावनो सेस्था खालामखांदों। जेरैहाय प्रमिला रानी बायद'आबो सिगांहाय साराय खिबुफोरनि थाखायसो खामानि मावनानै होदों। थिग बेबायदिनो सेवाली महिलारियाबो जुदि देरहामारोब्ला दखना गोमो गानग्राफोरनि थाखायसो बांसिन खामानि मावगोन। जों खोनानो मोनदों रायजोफोर, नैबे लिस्टखौ नायलाय नोंथांमोना, बिपिएफजों बिपिएफ दावराव दावसि 2 लाख रांनि थाखाय। बे 2 लाख राङाबो सोरनि थाखाय बियो? इउपिपिएल पार्टिया गालांनाय 700 कौटि थाखानिफ्रायनो बिसोरो 2 लाख बिपिएफ पार्टिजों बिपिएफ पार्टि रानज्लायनानै लागासिनो दङ। खोनानाय मथेब्ला मोनसे न'खरनियानो 7 सुबुङा 2 लाख मोनदों। मोनसे न'खरनिनो। आरोबाव बबेबा मोनसे जायगायावहाय मोनसे न'खरनि जाथि खुरमायानो गासै 11 जनसा 2 लाख मोनदों। बिपिएफनि सापर्टार्स गोजा, बिपिएफनि मावथि गोजा। मावथिबो नंगौना नङा, माथ्र सापर्टार्स कि जानो रायजोफोर। अब्ला न'खरसेनिनो जाथि खुरमाया जुदि 11 जन मानसिया जुदि 2 लाख मोनदोंब्ला अब्ला 22 लाख थाखाया बेयावनो रायजोनि थाखाया थांखाबाय। अब्ला नाय रायजोफोर, बिपिएफनि साननाया माबायदि गोसोनि। दा बिथांमोना 2 लाखखौहाय इयुथफोरनि थाखायसो नाम लानानैहाय होदों। नाथाय बेयावहाय इयुथफ्रानो गैया। गासैबो मा होनो हाबा जाखानाय, जुलि जाखानाय, बोराय बुरै बेफोरबायदिसो रानलायनानै लादों होननानै जोङो खोनादों रायजोफोर। अब्ला नायदो बेसेबां नंखाय बुङो। दानिया जों सावरायगोन रबिराम नार्जारिनि बाथ्रा। रबिराम नार्जारिया सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि, नाथाय मानो इसेबां नंखाय बाथ्रा बुंखो? आंलाय सानदोंमोन जेब्लायबो थिगाखौनो बुङो होननानै। नैबे बिपिएफ देरहानानै नुबाय रबिराम नार्जारिनि गोसोआ ओरैबायदि गेसाव गाज्रि रायजोफोर। रबिराम नार्जारिया दिनैनि समावहाय जोङो नुनो मोनबाय दे बिपिएफ पार्टिनिफ्राय इउपिपिएल पार्टिखौहाय माबायदि थगायदों। नाथाय जोङो देख खोनागासिनो दङ ससियेल मिडियायावहाय। नंखाय नंदोंब्ला ससे खोनासंब्लानो जाबाय। इउपिपिएल पार्टिया स्कुल कलेजफोरखौहाय फोसाबदोंना फोसाबाखै? नाय नोंथांमोना ससे खोनासं। কি নাম আছিল আমাৰ? ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াৰ হাতত যদি তথ্য নাই, তেওঁৰ তথ্যটো শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা, যি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সেই এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিছিল। এটা পবিত্ৰ সদন, য'ত বিটিচি লেজিসলেটিভ এছেম্বলি, তাত য'ত বাজেট ধাৰ্য কৰা হৈছে 2026 চনত, য'ত তাত কুৱেশ্যন আৱাৰ আছিলে, আৰু য'ত গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থা, আৰু সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত তেওঁ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ যায়, তথ্যবিহীনভাৱে তেওঁ প্ৰশ্ন উত্তৰটো দিলে। গতিকে খুব লজ্জাজনক, এজন এনেকুৱা এটা দায়িত্বত থকা এজন ইএমএ এনেকুৱা যেতিয়া তথ্যবিহীনভাৱে উত্তৰ দিয়ে, খুব লজ্জাজনক। আমি গৰিহণা দিছো ইয়াৰ কাৰণে। ইয়াৰ পিছত আকৌ বহুখিনি এলপি স্কুল আছে, হাই স্কুল আছে। এয়া আজি মই যে কেইটামান স্কুলৰ কথা উল্লেখ কৰিছো, ইয়াৰ নমুনা। ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত বিস্তৃতভাৱে ইয়াত উল্লেখ আছে। ইয়াত আপোনাৰ 41টা বিদ্যালয় ৰিনোভেশ্যন এণ্ড ৰিপেয়াৰিং কৰা হৈছে। যদি বিপিএফ চৰকাৰক যদি এইখিনি তথ্য লাগে, তেখেতসকলৰ হাতত যদি তথ্য নাই, আমি ইউপিপিএলে তেখেতসকলক তথ্য দিবলৈ ৰাজি আছো। আমি ইউপিপিএলে তেখেতসকলক তথ্য দিবলৈ ৰাখি আছো। কাৰণ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, আৰু আমাৰ হাতত তথ্য আছে কাৰণে আমি আপোনালোকক চেলেঞ্জ দি ক'ব পাৰিছো যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যোৱা 5টা বছৰত
শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত অধিক কাম কৰিছে আৰু বিদ্যালয়সমূহত আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিছে। এইখিনি হৈছে আপোনাৰ LP স্কুল, ME স্কুল, হাই স্কুল, হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে ইয়াত 41খন। ইয়াৰ উপৰিও বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টি EM ডাঙৰীয়া, আমাৰ ৰুবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো, আপুনি এটা দায়িত্বত থকা এটা গুৰু দায়িত্ব এটা বিভাগৰ আপুনি এজন EM। আপুনি EM হৈ যদি আপুনি কিমানখন বিদ্যালয় যোৱা 5টা বছৰত ৰিনোভেশ্যন কৰা হ'ল আপুনি যদি নাজানে, কিমানখন মডেল স্কুল তৈয়াৰ কৰা হ'ল যোৱা 5টা বছৰত যদি আপুনি নাজানে, আপুনি এই পথটো এৰি দিয়াই ভাল, নহ'লে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বেয়া হৈ পৰিব। বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টিত আপোনাৰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15টা আপোনাৰ মডেল স্কুল তাত তৈয়াৰ কৰা হৈছে। ইয়াত 15টা মডেল স্কুল তৈয়াৰ কৰা আছে। ইয়াত BTC চৰকাৰে যোৱা 5টা বছৰৰ যিটো প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আছিলে, সেই চৰকাৰখনে 15টা মডেল স্কুল তৈয়াৰ কৰিছে। আপোনালোকক কেইটামান নাম কৈ দিব বিচাৰিছো, কাৰণ আপোনালোকৰ হাতত যিহেতু তথ্য নাই, আপোনালোকে সদনত যিহেতু মিছা কথা কয়, যিহেতু আপোনালোকৰ এই এছেম্বলিত থকা MLA এমচেলে EM সকলক আপোনালোকে ভুল তথ্য দিব বিচাৰে। কিন্তু আমি PPL দলৰ একজন নিষ্ঠাবান কৰ্মী হয়, যোৱা 5টা বছৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৰা কামখিনি আমাৰ হাতত তথ্য আছে কাৰণে আপোনাক আমি এই তথ্য সম্বলিত আমি আপোনাক জ্ঞাত কৰিব বিচাৰিছো যে আপোনাৰ নেম অফ স্কুল বুগলামাৰী বিজয়পুৰ ME স্কুল 26 লাখ টকা ব্যয়েৰে মডেল স্কুল তাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। বুগলামাৰী বিজয়পুৰ ME স্কুল, ফুংখা ME স্কুল 26 লাখ 70,000 টকাৰে তাত মডেল স্কুল মানে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আপোনাৰ ইয়াত ঘৰামাৰা পুবনিপাৰ LP স্কুল, 25 লাখ 15,500 টকা। কিমান আৰ্থিক অনুদান দিছে সেইটো আপোনালোকক জনাই দিছো। 25 লাখ টকাতকৈ অধিক তাত আপোনাৰ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে এনেকুৱা তথ্যবিলাক আমাৰ হাতত আছে। আপুনি অকমান এই তথ্যবিলাক আপুনি আহৰণ কৰক, আহৰণ কৰি আপুনি এই তথ্যবিলাক আপুনি এছেম্বলিত দিবলৈ চেষ্টা কৰক। মিছাতে আপুনি আবুল তাবুল বকি আপুনি সদনক বিপথে পৰিচালিত নকৰিব, নহ'লে শিক্ষা ব্যৱস্থা ৰুবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক আমি আৰু ক'ব বিচাৰিছো যে মচলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিত কদমতলা ME স্কুল ৰিপেয়াৰিং এণ্ড ৰিনোভেশ্যন কৰা হৈছে। আপোনাৰ ৰাজেন্দ্ৰ নাথ LP স্কুল ৰিপেয়াৰিং এণ্ড ৰিনোভেশ্যন কৰা হৈছে। আপোনাৰ বৰমা BK ভাণ্ডাৰী ME স্কুল, আপোনালোকে ME স্কুল এটাও হোৱা নাই বুলি কৈছিলে, আৰ্থিক অনুদান দিয়া নাই বুলি কৈছে। আপোনালোকক আমি তথ্য সম্বলিত কৈ আছো যে বৰমা BK ভাণ্ডাৰী ME স্কুল তাত আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰা হৈছে। আকৌ মচলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিতে নতুনকৈ আপোনাৰ বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। নতুনকৈ আপোনাৰ বীৰ দৈমালু ME স্কুল, মচলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিত বীৰ দৈমালু ME স্কুল, নবীন কুৱেৰী ME স্কুল সেয়া নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু আছে বহুত। যোৱা 5টা বছৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ মানদণ্ড ইমানে উন্নত, আপোনালোকে জুখি মাখি আপোনালোকে শেষ কৰিব নোৱাৰিব। বৰ্তমানৰ BPF চৰকাৰখনে জুখি মাখি শেষ কৰিব নোৱাৰিব। আপোনালোকক আৰু কওঁ যে উজান নলবাৰী স্কুল নিউ বিল্ডিং তাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা হৈছে। গতিকে কি তথ্যৰ ভিত্তিত আপুনি যোৱা 5টা বছৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই LP স্কুল, ME স্কুল, হাই স্কুলক আৰ্থিক অনুদান দিয়া নাই বুলি আপুনি সদনত প্ৰকাশ কৰিছে, আপোনাৰ এছেম্বলিত বাজেট সেশনত আপুনি প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে আপোনাৰ এইখিনি যদি আপোনাৰ তথ্য নাথাকে, আপুনি কি এনেকুৱা এটা গুৰু দায়িত্ব আপুনি বিভাগ চম্ভালিব, আমাৰ অলপ সন্দেহ হৈছে। ইয়াৰ পিছত আমি আপোনাক আৰু ক'ব বিচাৰিছো, ইয়াৰ পিছত ককলা माने इसेबां नंखाय बुंनो मोजां मोनो BPF पार्टीनि मानसिफोरा। नंगौखौ माब्लाबाबो सिखोमानो हाया। सानसे नङा सानसे नुजाखायो रायजोफोर। अब्ला माबोरैथो इसेबां नंखाय बुङो? कास्टम बसुमतारीखौनो बुं, रिन्जय बर'खौनो बुं, बिक्रम दैमारिखौनो बुं, प्रहलाद ब्रह्मखौनो बुं, हाग्रामा महिलारिखौनो बुं। एसेबां नंखाय बुंनानै रायजो सासन खालामो। थस
माब्रै जागोनलै बर' रायजो राजाफ्रालाय बिदिजोंलाय अब्ला नायलांनोसै रायजोफोर बाखि आरोबाव माखासे भिडिअफोरखौहाय लाबोनो नाजाबावनोसै सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि